Riri bara ya kung'ethanira na urugi wendia nonyi wa njohi cibango gitaru-ini gia gatagati ga bururi nyitithitio thinga. Maabitha a borithi kuma Kerwa Kikuyu kaunti-ini ya Kiambu ni mahingite kiganda kimwe kiria kirakoretwo kianjiririo thiini wa nyumba imwe ya wikaro itura-ini ria Kanduma Kikuyu. Kama si ile kutumia high level of intelligence and a level of network, aingejulikana kwamba hii biashara endeshwa vile unaonekana, kama vile wale washukua wametueleza kwamba walianza hii biashara hapa miezi 3 ambayo imepita, na kwa sasa hii wameweza kutoa rodi 6 hapa kufikia mpaka Nchana. Kwenda kinyumba kine na utaramenyaga ora kirathiaga no riu nikiahithurio gicohi kimwe kiingi muno guku ruona mbe unjethe guku matiririagwo no makiheo wira. Ene kiganda giki makoretwo magithondeka na gutukania njohi nduru na kumitua njohi muhiano na gucoka kwenderia aguri matura-ini matiganite matekumenya. Nakuo kaunti-ini ya Murang'a, maabitha a borithi icigo-ini cia ubunge cia Maragwa na Kangema ni mahithukitie njohi na iria irekuirwo yaya gukorwo itakinyanirie ikiro. Behind me you can see a number of crates, quite a number of them, and also cartons that are containing those counterfeit drinks. Oho no maiyukitie mihuri ya maigirira ya ruhonge rwa ungania wa magoti KRA. Kamanda wa borithi kaunti-ini ya Murang'a David Kainga akiuga ni mahithukitie ireti 88 cia njohi njuru na katoni 97 guku mwena wa Kangema makihithukia njohi ingi katoni 73. This drink doesn't have any sticker either from KRA or even Kenya Bureau of Standard. Kaunti-ini ya Laikipia, maabitha a wathani wa matura kuma Nyahururu ni mahithukitie makiria ma lita 5,000 cia njohi muthemba wa Kangara na lita ingi 20 cia Chang'aa. Cifu wa itura ria Maina Joseph Muraya akiuga aria maratabania biashara eno maretha njira cia gwithema kunyitwo ni maabitha a ugitiri, akiuga makoretwo makihuthira bunda gukua njohi. Tactics ya maratumira mahuthira bunda riu ukona bunda irahuthika tari ma irakua na ngũ riu ikahithwo kuu thiini tugikinya guthie kuria turathie tugahitukana na bunda riu twacokia kwirwo twahitukana nayo kuri tugithie operation. Cifu Muraya augite nao makoretwo makiamukira ndomiriri cia kumekira guoya ona gutuika meraniire ati no nginya matigirire urugi na wendia wa njohi ici ni wahukio. Ni twarutirwo threads ati no tucino nginya micii no tuhurwo, so ni twageria korona challenges but tutira might ni tutwite itwango ni gukua ni tukue na kine tutigira andu aitu ni marugama. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Peter Mwangi.